ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia, ka Shong ha ka Jinglong scam, bat Jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka Kali ka ban san ya ka Lintia Jongpi, ka La ban long ka Jongpi Minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, leni phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khanda hinyo lai. बॉबी का है ये का है ये पाइप का है हाँ होटल का है अब वो बोला आइए सर आइए मालूम है सर गोबर हेडमैन का साथ जाए कि बोल दो ये रिपेयरिंग कर लो ड्राई होने से तो ऐसा इसका पाइप है सुबह आप बोल दो ये पाइप किसका है? Can you tell them to repair? अरे मैं उनको बताऊँ ये पाइप है नाम को क्या करो Betul ngawan ni mesti tu. Kami itu lepas lah. Orang bangsa dengan baik. Nama brand है ना. पूरा तो नहीं. UMLA ke 19 South Shillong, Basan Bor Shulai, hading ke jinjat rathai jang ke surok bat kumjuru ke jingpe ki paip minta ka sngi ka artarik una pra ulalet banjurip hi dalade hakat hain them yo molong. Hakani ke jinglet banjurip la senran lang yu Basan Bor daki officer nakatanat PWD, PHE bat kumjuru nakatanat municipal haka jing senran lang ki nongelam shnong jang ki kharmetor. Hakani ke jinglet jurip las dang na Anjali Pom ter shathem yo molong haka bla sakhi ya ke jingjat rathai jang ka surok bat kumjuru ke jingkte nakadaw jang ka jingpe ki paip hasilin ter jang ka them yo molong bat kumjuru shadu shajaka sa ki harijan. Habekran bat kilat pathai ku bor harim ladap banjurip ubasan bor lapen pau bakalong ke basitom bha bermaramat yakani ke jaka namar ke dei ke jaka bagi pat ba na keleng ki jaka ki wan shakani ke yo Henry la ajumur ikitanat PWD but PHE lembat ke municipal balada ki trei ki deben trei ha ke por min मालूम है सिली बोल रहा है Mak men siapa siapa mak mau siapa siapa kan ya Kalau sabu trei kulu di lebih awal. Lebih banyak. Bahkan ya gimana? Lagi tu kan. Itu apa kan? पाइप को खोलने का रिपेयरिंग करने क्या क्या दिखा रहा है
Ang iawan dah kebeburam ya ki engineer jangka PUD, PHE, municipal, boleh ada lang, akan lagi inspection, kubu pelai, kena ka surak, nado napa anjali peralpom, ngiwan carum kumtu, hado jan manpersia anjali senama, hado yomulong, kami yomulong kumtu, but hado hangne ngidan CEO jangka Silong Municipal Board, kebelaya sakilang iba Khan, Executive Engineer jangka PUD Road, jangka municipal, iba Amal Banyang bolong Executive Engineer jangka PUD Road, berkiwi ke officer lagi department hero belaya don lang. Tinggal leon pe kalalong ka aisur si siapa latip kana ka cakah kana ka anjali ka yau mulong ka yau kana ka ba naborok aru hari janji ke wan ban yadi thiet yau ra ki kali nong lek nong wan play te ko play ilai mentan play son kidur kidar ka trio ko bahe ka jing league jing ki pipe napo yau do nang turu ka league ka pipe nang tei na padeng parking juai nang turu ka league ka poi surak te kelas niu lu ko surak de ka wei ka dau ka balas niu lu ka surak baro kelas niu lu dah jing kerpat menangane bakadon ka jing dap san spa san pusau bat anniversary jong guru nanak debji tengah ayo banyak profesional lang bat ndala ya daga kali pim sautu ndala ya daga kaya sautu kasliu ko bahe labun ki ba mensau te ki babun ki pai ba ki balik bon ki mensau te plai dal dia kumtu tinggal lihat ngalapan ho city na chief secretary ngalapan tips ko ga pludi te menda sing le yo ya kana ka kabu bani ya semedia pe lagi jong ki smat te plai kumtu te ban nang yang pludi ru kala sim sia urut ba very soon kin repair no tang ba kalong ba kajing kerpat mentang idon Gurjit Singh bolong deputy headman hang ne ngidon Pratap Singh bolong headman jong kana ka Anjali area jong basnong tinggal kerpat ekiru nakaliang dongki baki volunteers jong ka Dorbar Snong jong kana ka village council hang ne kinai full cooperation ya ki department ya ka police department apor baki ka police department jong full cooperation apor baki sang mentre kumbalong mentah bagi kan ba Amar Banyang ku chief engineer ikran ba siang board kumu engineer jong ka PHE kalong ba hang ne hap tremen me lai hang ne ki bobon ki kali kemudian kita alet lagi kali baro mun me hadin kumno hadin sobaji bantrei te suaka kata nakaliang jong municipal ru dang yang bakan engineer nakaliang siuru kira asuran ba itu ki pipe ki balik kin seal no bat nakaliang jong headman Pratap Singh ru ya kata balik situ kita sakot ya kita sawat pipe jong no tu balik sama ki hab repair no dak kala de repair ke baro tel lasai kontrol menbut mulai menwan nomor bodon ke sistem ke phone ya te mondi pat ngan saya ngan sa khot yo CEO nya ke kontrol menbut kabangan ingin saya discuss buat executive engineer masa sujud bangin ya discuss bakumno bakin ha ik bri jong ki bani wat ik pipeline ki ba leak bat bakin repair ki then only kapludi kat someone ban step in ban sang ban repair yang surak kita kadi kejing ijing ya bu inspection mentang sini nala ru bikin ti ken penpha nakal yang joko pludi department baru nakal yang joko municipal board baga silong kadam board ya habari ya ka habari ka leakages of pipes water pipes kadi ka kam joko municipal board baga silong kadam board te nakal yang ka PHE ru kilayawan iba sang board ilawan kila ada detect mundan ru pipe jong balik na PHE temur ko mengilalap mentang kadi ki individual pipe baru ki pipe jong ka silong kadam board ka cruise 160 cruise si krun rupula but ko bat ka strong kadang-kadang ditanya ke surang gue